Russia le Ukraine in kara boina azual zela. Russia hian Ukraine kapani vai chuan khovel hi aboina sadona. Indo pui pathumna achuak ngeyang. Chumi hlau thon na chuan khovel tuam meka. Chuti lai chuan he boina chungchang hi chiang taka kan hriat ve angaya. Hemi video hnuah hian he boina a thuthar ber kan ron chop chuak chhozel don ani. Bazari lo thlir thina wangin kan loma. He channel hi min lo like saka min lo subscribe sak zel tur le min lo thedar sak thin turin kan ngen chia tu beng ver rin tlak si riat na tan min lo mang zel don nia. Russia le Ukraine boina hian thil langsar tak pahnih a awma pakhat na chuan Russia tan Ukraine omna a location hian poimo na tak ania. Ukraine hi ram lian ve tak ania. Khothlang lam hoya Europe ramsom ni pasari te in zomkhom European Union laka Russia hliap tu ania. Pahnina chuan rambung in chu an neya mepa Ukraine monga thlerkar de uro Crimea khi an inop chok zak nuwa tun a hian Russia in alu meka China le Taiwan ang deuh an ne in lak santum alian zok Ukraine le Russia ten rambunga ngaya nin chu de uro reng ania. Hei baka hian Ukraine khochak lam Russia tan chimthlang lama Donetsk le Luhansk anin chu boka heng bial pahnih hi Donbass ti in an soi mai thin kumsang kha zakwa somkwa pakhat malam kha chuan tuna Russia kan ti mai hi Soviet Union ani thina khami kum December ni somni paruka an ke dar khan ramthar som le panga apianga Ukraine po hi Soviet Union chunga mi ni thin kumsang kha zakwa somkwa pakhat August ni somni palia indang ta ania. Map kan en chuan Ukraine hian khothlang lama Europe ramte aria khochak lama achu santak Russia ari thunga inpui nana na chu society le culture lama anla Russian le a Russian tongpo an lamang na sain abikin khochak lama phei chuan an man ber alania an rampum ngai to in Ukrainian trong mang chu tamjok ma se Russian mangin andota Russia ramri nai khochak lama phei chuan an lamang de vek zo ani an mai tlang apo ani nang ema politics soilo phei chuan an hriat san manglo an thuam no le eile in thlengin ala inanga Ukraine ko pui Kiev le Russia ko pui Moscow chu rela dar kan hi kalvel chau ania kumsom thung liam ta aro rel na pakhat waya omti taka kong engkima an la in pa fa ani ber nima sela khovel ramdang po a boina ompa fauna ramin ri nei ma se namin ri nei lo ti changchoi pol chu Donbass biala hian an tam em maya Ukraine pian tirata anin pui Russia zom le du in an healthy ti renga chumi sia chon Russia po in an monga hial ren boka indo pui pathumna an chok chok mayang em ti tu khopa ani neptak dan se thiam tur ero chuan kirle hlek angai thung Ukraine hian Russia atanga anin dan nuwa President pasari an nei to a apoi mo zual pathum te ero kumsang ni som hulama President pathum te ani tuna an President Volodymyr Zelensky hi kumsang ni som pakwa tangalal kha ania ani ma kumsang ni som pali tanga som pako chung khan Petro Poroshenko chu president in ani ma le ami chu Viktor Yanukovych sang ni som le som pali in karami ania. Ukraine politics si thuang thumina kala pakhat na chuan an kalsan tak Russia nung chana Europe lam hoi pro EU le pro NATO liberal democratic anti maite ania panina chuan ai gupta sabel ngai khothlang lam on du lo le abikin America ngai theilo Soviet Union in ala koi lunglen ho ania apathum na chulang sa tham lutuk lo kumnga emovel chau lading twal chung vei ho ideology of regionalism te ania tichuan tuna Ukraine president nimek Volodymyr Zelensky hi EU le NATO khothlang lam on servant of the people party mi ania ahmachia president Petro Poroshenko apo European Solidarity Party ni in ani po hi Europe lam on bok ania boina bulpui ber ero chu
kum sang ni som atanga som pali chunga president Viktor Yanukovych kha ania ani hi Soviet Union hnuaya nom khom lai kum sang ka zakwa somriat vela Communist Party of Soviet Union mi ania Ukraine zalen nu kum sang ka zakwa somkwa pasari khan Party of Regions anti mai azoma kum sang ni paruk chau khan an thang duangin kum sang ni som palia Russian lam on to party dang Opposition Platform for Life azom nu phechuan Ukraine party lian ber anita tichuan kum sang ni som February thla a Ukraine ram in thlan puya Viktor Yanukovych chu fair takin atlinga athak ta kate lo chu ti wal lo nen alarin mi pungai nat po lo le a nima sela a president chau tia chuan be seilo tak mai na chita April thla chuan Russia chu Kharkiv khopuya in rem na zia puin chuti laya Russian president chu Dmitry Medvedev ania Prime Minister chu Vladimir Putin ania chu in rem na mang chuan Russia atanga natural gas an leina man chu 30% nati hiam ania ale lama Russia chu Sevastopol Black Sea mi longchol na an navy mun pui man ho chu kung som ni pangadang po seisak ani ve thunga chu chuan Ukraine mi pui tam jok chu atithin ur maya tlinglim chawe ti lo chuan soiselna na sataka tok ta he boina hi Soviet Union ke dar rola intran ngal kha ani pakhata boina ma saber chu Black Sea Russian Navy in chatsem chungchang ani anin rem na angin ram thar Ukraine chuan Russia chu longchol na mun aman ho tir ngala Yanukovych president limlotin kum som ni le panga apot sei tamai chuan lungoi lo na satak thenin gas man tlom mga Russia in thunun tir na angai na alian lea heti lai hian Ukraine mi puite ai ma thil thleng lo chik jok tu aoma chu USA ani communism tukdal ani lom na ni pa fomin kum sang kha zakwa somkwa pakhata Ukraine azalen khan US chuan ram puitling in ta ti in a recognize ngal vata kum sang kha zakwa somkwa palia Ukraine Soviet nuclear senghoi chungchang in rem na po pur takin in ro to boka hemi makum sang kha zakwa somriat parop Soviet noya Ukraine lom lai vek po khan prepared khopuya Chernobyl nuclear power plant ta radioactive material le isotope put wanga mi zadon thina apo USA hian puin nuclear bang noi then faina apo sumtam tak aseng boka heta hian India po in apui ve ani ome tichon Russia chu san vele Ukraine chu a hlau omzong ni lo atangkai zong chawa nuclear mangtura intiam kamram te tho ho na non proliferation treaty a telve ngal ania sangkha zakwa somkwa pasari tangkhan nei to po ko ngein ai gupta atangchuan kanan lam a hoita seta abikin US po in aduat zui hlea sang ni le som pathuma Iraq room ani te khan nei to member ani velo chungin Ukraine chuan sipai tam tak athoa Russia chuan a khosazia chu aloral thlir reng ani ramle khovel politics ai lumlet zela Yanukovych chuan Sevastopol longchol na man ho hun apo seipa ka kumsang ni som vek October thla chuan Ukraine constitutional article za som pakhat na amena chumi mangchon ma president chu thunai na pumhom theina impact tuma ngai ania mi puite chon kumsang ni pariata chu tiang chia Vladimir Putin an aloti to wangin lau thon na satakan neya chu tiang taka mi puirin hel na khum mek lai chuan kumsang ni som pani chau khan ai ru na sang sanga hing chezuya abikin achung khat nai tam tak chuan an hau sak puin mi pui laka chuan ataniam ta hle ani in so nge ero atum hle thowa mi puiril ru thoi dam nan ti in Yanukovych chuan kumsang ni som pathum khan European Union chu agreement zi apui atum ta chu in rem na chuan Ukraine ram le mi puite ta na ham that na tam ta kena wang le Soviet zhlui hu chon zonga malak na ani wangin loma lo man le nima sela November tha amalak na ina vor to pathleng tran tia chuan athutiam chu asut le ta thut maya lungoi lo na satakin azuya atira o ka chu ami puinuar chu tharum tho zonga kalin Europe ram te zom du na
Euromaidan movement an ti mai a chuak zui ta a kumsang ni som pali chho chuan an buai hle to a khopui hrang hrang abikin kifa phei chuan kong zo in muntam taka mi pui le police anin beya sarkar ero adiau du chuang lova kumsang ni som pali January thla chuan nor khapna anti protest law asiam le ta sau sawa chu chuan mi pui thin chu atirim zual sawa khopui hrang hranga sarkar building te chu an lo lui sakta ani rampung boin an boi zuya chu chuan ramri le lampo a hmong chop chil ngala amang an thak tak ema wangin February thla chuan agreement on settlement of political crisis in Ukraine ti inrem na zia ania lelama European Union ayo te telin lelama Russian ayo te anom ve boka nima sela inrem na zia ani nulok chuan Yanukovych chale a kabineta mi poimo then khat chu an rel bota a Ukraine parliament po chuan a banjui ngal bok chumi thom chuan heltam na khochak lam le Crimea dodal na na satak singa Yanukovych chale a hoda chu Russia an chhozui ta boka Putin a puina nia soi ani Ukraine a chuan movement chu atran laia opposition hruai tu billionaire Petro Poroshenko kai hruai sarkar lailo apianga mipui thlo pa hlo in president atan po alangsar ngal le poita ero chu Euromaidan movement chu atran tit lai khan Russia sipai te chuan Supreme Council lu chilin Crimea chu alo lave chi thunga president atan an lamtang Sergei Aksyonov anda vantlang pol an buat sai ngala thil chiang sa Crimea le khochak lam chuan Russia zom thlangin kumsang ni som pali Mars ni som paruk chu Crimean Independence Day ya puan ani tapoka chutiaram chunga an rig lui laya an rambunga an longa reng chu sak an ni chuan Ukraine thin chu atirim em maya Russia ero in pola po minzom an thangalom ati sana chutiang chuan pu modia lal kum khan Ukraine history a thil poimo tak tak athenga Euromaidan movement president thar nei le Crimea channa in atlak buak ta a ati lai hian Russia chon Vladimir Putin a president to a Crimea le khochak lama Russian umte thlawang hau atul zia a soi chuan Russia on tu te chu a chauphur sawa Donbas biala helte chu an ngam patial tiala kan pui lo ti chung zelin ral thom le sipai chapna in apui tamial mial mai ni Donbas bial Donetsk le Luhansk sa hian international airport pakhat ve oma zoizoin missile thlengin anin chopa kan la hriemo kumsang ni som pali July thla khan Malaysia Airlines flight 17 chu Donbas biala hian ka thla kania passenger zani somria le pathum le athok tu som panga te chu an thiveka nuchuina kal zela an ka thlagna back surface to air missile chu Russia siam nia soi ania hemi ma helhowin airport atanga Ukraine thlona an lo ka thlak to thina wangin Malaysian thlona hi hain an kap thla ni nge yanga ania poi soi lo thlona ka thlak ani chuan khovel abarakhaya rampatni te inrina buaina angalang chu a international ta hlemaya lelama US le EU lelama Russia akar chia om Ukraine lu chu a hain an boi zual zela kumsang ni som pali vek September ni som palia inbeng da yatule ti in muanna duwa Europe Central Asia le North America atanga ram som nga pasari te in zom khom Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE te ayo France le Germany te palai na hnuaya Russia le Ukraine chuan Belarus khopui Minsk inrem na an ziak ta a chu Minsk agreement antini Donbas biala chuan in ka haipuan ania nima sela adai rei lovin an kap zui le ngala akum le February ni som panga a po inrem na dang Minsk tu anti mai chu ziak le ma se a hlo cham le a Ukraine chuan thil pathum in ka hai aram chunga tanga Russia ral thuam zong lak chole ram boi chunga thunei na pum hlum nei aput lain Russia chuan Donbas bial chu mania in rel bol tura thunei na autonomy a da anget ve thunga
Donbass le Crimea bial hi boima puwa Ukraine rambung hau saber ania wangin anin chu na tel tela inka hai le inka hai bo chia in pu ton reng rengin an boi zuya chungkara chuan kumsang ni sompako khan president thar EU lam on tu Volodymyr Zelensky chu thanlal ania German president Frank-Walter Steinmeier aduan Steinmeier formula anti maizul zuin in remna azong hala chumi hnuaiah chuan tual chung in thlanna nei ani hnuah Ukraine chuan Donbass bial chu autonomy a petur ania in thlanna chuan tu po chakse OSCE chuan apom tur ani ti ani nima sala Ukraine chuan a thil phut chu a so son du chuang lova inka hai masaka Russia in ral thom le sipai zong zong Donbass bial atanga aseng hoi hnuah chau election chu nei ani yang ti in aom zia chu thu nei na pum hlum nei masak phot ma a in thanna nei tir chu a phalbik lo ani Putin a ero chuan autonomy nei in thanna nei masak phot se abak zong chu anulama ati tatlat maya chutiang chu ni ta se Russian on laman chak chuan independent emo Russia zom emo ana izol dona wangin Ukraine tan ris lak ngam ani silova NATO le US emo puina tel lova Russia do chu a hupur ema wangte kumria chung vel ramdang ang maya khosato Donbass bial chan hlen a hlau ema wangle Euromaidan movement dang chole hlau na le ama president din hun ngei po ader thon thei wangin film khurangaya Minsk wan le tu baka Steinmeier formula po chu a hlo chamle ta ani chuti rolin NATO ero in kaw leya kumsang ni le somporuk April thakhan sipai battalion li chu Europe ko chaklamada anni tur thu apuanga Russia tanga in dangbok Estonia Latvia Lithuania le Poland thlengin an chhun pela Ukraine in US le NATO ram pasari te air exercise azom zui nen ani nep tak tak chanta ani heti taka NATO le US mamo si hian Ukraine hi NATO le EU member alani lom thunga achanero a economic in a political chin leya Ukraine hi deep and comprehensive free trade areas DCFTA anti mai European Union ramten athlona in sumdon tonna annai puiram pathum jinga pakhat chunima se NATO le EU atelero asaklat maya Russia epnan hian mangtangkain puireng ma se annalut leithei tlat lawani achan bernia langchu tel veta se chu Ukraine ni puidin hun cheto tam tak hi Europa an pem phei vak an hlau nia soenia Arab Spring hun laya Muslim ral tlan zozain anti bochiam to awangin Europe ramte hi an film khurto ani NATO apo hen member then khat chuan an do dal tlat mai boka Ukraine hi tel ani chuan an thawang hawa sipai thon chu angai ngei don sia chutiang tura che chona masaber tura lang Crimea ala chuan Russia omrun to mai sia he hi abigin khotlangaram te hian ria in sipai an tho re nia soenia Afghanistan kholuma tlangamol phauzi ta chuak limtan phei chuan helairam vota hanin chele ngal hi apei omlo zualin arinom sipai thoba ka Europe ramte hian mangan na tak an neya he hi chalrem dan an zon chuk reng na chan poni inzom khomin vopung hantina viau don ma se Russia in natural gas manga achiungun a supply an nungde vek ania an pipeline la chu Ukraine ram chunga kalde vek ani zuya indona chuak se Europa oil man asang chopchi ngal dona chu chuan financial market hungin foreign investor te an chuak anga chu chuan khovel zau zok ang hong zui zel bokang chumi hria chuan abikin Germany Croatia le France te chu an enroll thuk du der lova US le EU member then khatin sipai an tir line Germany phei hi chuan medical aid chi athoa an reblet shep thei ti hria Vladimir Putin hi za tur ti tu German Navy chief chu ban nia Ukraine hi runa ni chuan tuifin riat hnuaia German po tu Nord Stream 2 gas pipeline $1 billion tam tak project thlengin atwa don ti a hriat wangani in la khovel police ta reng
US ero alla ripung pung renga keini ero kan fing le nge UNSC a India chuan Russia a thlop dai US na thiam zong sanctioning manga bei atumani mela chuti rualin kan soita Russia oil market lian per chu EU ram te hi an niro sia anin do ani vai chuan oil chok lu na dang zon ngal angai do na Nord Stream 2 pipeline hina tur ni phei chuan he project a share nei Europe Ram Oil Company lian panga Shell NG OMV Uniper le Wintershall te ahonga Myanmar le Bangladesh kar che om te thleng hian kan tur lawang ti soya har Russia chon Donbas bial autonomy pek masak le in thlanna nei hi ala phut zela Ukraine in chu mi ling chu a phut ve boka in pha niam jok anom mel silova enge kan an zelang ti hi khovel boina ani heti lai hian heng boina zong lo ral thira uluk takalo en tuero chu nikum November tha a USI po house to zo ka soi China ani he hian thil tam tak a soi ome khati zong kha ni ri phot sila Russia le Ukraine in kar boina chungchang hi kan la soi don chau ani